Tamashe Vanaheja, Jinavenda Nuche me Bistucharve, Dembash. Keirana desnekevtina dermanan li Irane bonechweshien taibet ki hishtie asteke metersidar. Keiranen abori li Irane roj biroj dijwarter dibin, u yek van Keiranan, desnekevtina dermanan bonechweshien taibete, u niha ev Keiran gishtie asteke metersidar. U dabim kirina dermanen hevcheyen bonechweshien taibet en vek diabet, sherpenge u nechweshien cherg, rasti perskireken gelek michid hatine. Keirana dermanan bili bilin buna chenkatia nirchenvan, u mifahver girtina hirab jive mijare ji alie mafiaya dermanan. Buye sedem ku malbaten kemdahat bi sedema neshiana aboria khwe nikarin van dermanan dabin bikin. U desce berdidin ani nechveshien demdirejde. Desce berdewam kirina chareseria dermani berdidin ku evyek rast dibe. Gef serchane nechveshan. Bivi awai em geheshne davia venucheji her nuche khwashbin. Jinavenda nucheyan ume pstuchar spas jibosala chui u serkeftin u pirozbai asala nu.